Hallo alle, wo deed het? So wie zijn nu bij dagwerk 32 Schreftstäden voor deze week van het boek 50 deel Ahemon zijn en motorspraken Oafgoot. Mijn namen is ongeveer. So, wo is de Oafgoot wat hier te al verdient gegaan, wo schafft het, wo jet het, heeft het al geholpen. Has, waarom daar even gekomen, wo de eiervlees has met zo struggled du noch mit? Wo deed het? Kan wel ik in de comments dan schrijven wo je dat deed, wat je ervan geloven, oder mij bezit onderom, oder want je wel in de WhatsApp groep wo we het boek durchgehen doen. Kan wel ik du ben zijn, vielleicht hast du krank dort, wat du hast met te doen, wat vielleicht een andere zaken am Harn halten deed. So deze week, de Oafgoot weer, jaf am de Leew respakjt en de eer voor wem God am erschaffen heeft te zijn. Zodat mijn Leew dien oomkje voor wie hij is. Niet am proben te controleren, oder te invloeden op de weg wo du am was onderschmerken was wie hij is. God heeft am op een waag gemerkt, en waar hij denken dat, we doen alle verschieden denken, verschieden wo we geleerd zijn, verschieden wo we opgetrokken zijn. En niet am proben te controleren tem am anderen. Am onnemen zoals hij is en am gewanen met Leew zoals hij is. En am God zijn Leew bewijzen. Woaren, goede, waar heeft je Leew bewijzen. Merken dat zijn hart weken wordt en dat God zijn hart wordt trouw. Yes, wie vroeger hadden deel kracht, we hadden deel macht, we kunnen deel controleren wat we willen. We kunnen deel invloeden, we kunnen deel irgendwo doen wo, wanneer een zou dat dan dat zijn man zou, maar helpt dat daar hard weken meer. Helpt dat daar te gewinnen, der onweerd. Das ist der Petrus van reden, dat is wie ons. We namen ons Christen, we namen ons zijn dochteren, meine ik. En dan waar we ook dat gehoorzaam zijn, zoals God zegt. Waar we met Leew gewinnen en niet met awareness controleren, oder wat immer we gaan, beleidigd zijn. Weet je dat beleidigd zijn en awareness is datzelfde? Dat is datzelfde van den senses, die dan eenmaal zijn. Eine ziet als een en andere ziet als het andere. Maar het heeft datzelfde met te doen. Controleren en beleidigd zijn. En wieder ik zijn dalden, die was, ik wil niet op hier met dalden, maar die zo dat ik wel. Maar ik zijn beleidigd en ik hou me voor mezelf en hou me af van die. En ik wil niet die Leew bewijzen, maar ik ga zijn, maar die zo dat is wat ik geloof wat die was. Dat is de eenzelfde, een is op een ene weg en dat een is op een andere weg. Dat is niet christelijk. Dat is niet jettlich, zoals we zijn jettliche vrienden zijn. So de Schreftstäden voor deze week is de Psalm 119, vers 15. Ik wil en diene väaschreft mij besennen en te diene wäaj respakjt. En dan de nächste vers is vers 23, ook een Psalm 119. Dat heeft de Heer gedaan en is een wunder voor onze ogen. En dan vers 48. Ik heb in respect mijn hand op diene geboten te eren, dat ik hierin heb en ik denk nu over diene ordnungen. En dan is het vers 78. Laat de stalte te schoon worden, wiels de mij ohne oorzaak met lees onderdrukken. Ik aber wil over diene väaschreften nu denken. So das beschreven hier. Hij zegt voor hij wordt over God zijn väaschreften, over God zijn geboten en wat hij zijn, dat waar hij leven zal, doe wat hij over nu denken. O, wo hierin heb ik doch dien gezet, ik denk alle dag door over nu. Dat weer vers 97 en vers 148. Ik blijf de nacht wakker over diene versprechungen nu te denken. Maar de Bijbel zegt, we zullen over de schrift, op Engels is het woord meditating, we zullen over nu denken. Wanneer einer schaffen dat, wanneer einem zijn hang drak zijn voor met wat schaffen, einem zijn verstand, einem zijn gedanken, de draaien irgendwo gaan. Wo gaan die gedanken gaan?
voor wat allemaal dien hart vol van is, dat is van wat die gedanken nu gaan. So wat is dien hart vol van? Wat is du te dien ogen en te dien oren nanloten en dien hart? Na wat harst du, na wat tickst du? Eerst als je tijd vindt, ze niet de Bibel alle houden, zoals we nu bij deze tijd gaan, dan duiden die allemaal sich de uitwendig leren en dan wanneer schaffen duiden, für een Stapel irgendwo schaffen, dan duiden die zijn. Dat worden die duiden de Schrift uitwendig leren en meditating doen. En doen even nu denken. We zijn te druk bij deze tijd. We merken ons dat met te veel weltelje, titelje dingen druk, wo we veel dollar aan het weltelje en het titelje denken doen, dan wordt we aan God zijn woord denken doen, waar hij zegt, wo we zullen zijn woord nu denken, nu schrijven, wo we zullen dat in hem zijn hart versterken, dat wanneer hem dat fehlen wordt, dat einer dat weten kan, wat het is, wat hij zijn dat is irgendwo. Du wären erst dat so nötig, dat einer der Gott sein Wort uitwendig lehren. Ich sende selbst so prost an, mir ist das so schwer, was die Bibelversen uitwendig lehren. Aber ich glaube, es so nötig, immer wieder proben, immer wieder durchab zu üben. Zunächst ist Psalm 1, Vers 2. Der aber seine Friede an den Harn sein Gesetz hat und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. So hier braucht das Wort beschäftigt. En was steht daar nu denken? Dat einer sich mit Gott sein Wort dat beschäftigt, einer sich das Wort mit aufgibt, und er wird das lehren, lesen, studieren, horchen, wann andere das lesen down. Oder das singen, so ein golden Weg, die Schrift oder irgendwas uitwendig zu lehren, als von einer das singen dat. Kolosser 3, Vers 23 bis 25. En alles wat immer je doonen, doet vom Hoaten aus für dem Harn, en nich für die Menschen, wiels weeten, dat je vom Harn de Vejeltunk van dat Oafgoot kjrieen woaren, wiels dienen dem Harn Christus. Wer aber Orrajcht, wordt dat Orrajcht kjrieen, wordt hij gedonen haf, en du as kein aanzien van de persoon. Heet sich dat nicht schijn? Wie zijn Christus ziene? Sag je wiels dienen dem Harn Christus. En wat allemaal we dienen den Harn Christus. So als Christen, we dienen den Harn. So wo do we dienen? Do we in gehoorzaam zijn weg? Do we op een weg wo we dat vol met lief en genoeg en den yes van Christus dat doen? Wer aber Orrajcht, wordt dat Orrajcht kjrieen. Wo dit redt van dat we Orrajcht wordt Orrajcht dat we aarden wat we zijn dan. Krijgen dat als we geloven, we gaan de reich schlechte te zijn, we aarden wat we zijn dan. Dat is op einfach op zijn welt wat we wonen dan. Wat hij gedaan heeft, en du als kein aanzien van de persoon. Dus dat kan zo gerecht als God. Hij deed niet een mens aanzien wegen dat was een persoon is. Dit zo'n soort mens er zo'n. Dit is een mens, oh, die versteht dat zu finden, dat is een fijne mens, die zit den on zo doen. Dus die persoon is, die dit niet hoog achten met dat is er begat is geen onzijnde persoon, dat is alles übereind. Dat is alle zinden wat we gedaan hebben. Krijgen ons maar bloß een denk, dat brukt dan ook nog, dat bloot van Jezus Christus de radung. So, deze werk, respect, meint wat hoogachten. Dat woord respect is zo'n irgendwo wat wie Deutsche nicht so geleerd zijn. De meeste van ons, wie Deutsche Fall sind nicht wirklich respektvoll. Respektvoll meint, wenn die te sagen, hij wil nu nicht. Ich kann dit al sehr fertig sein. Wenn ein Frühmensch hat was eten gemerkt und dann will der Herr, hij soll das abeten. Und hij sagt, no, hij will nu nicht eten. Und es steht am Respekt und am Glauben, was hij sagt. Oh ja, du wen da. Hier, nimm dir, der Charakter merkt für die in der Stadt. Immer wahrer was sein, immer wahrer. But endlich ein JFB, hij will nicht wahrer streiten. Hallo. Ich habe das Video laatst nicht gekriegt, ganz frech mir gesagt, doch ich würde nu noch. Ich rede von, wo früher dann down, immer wahrer sein, du wen du bist. Und es steht am Respekten und was hij sein dat. En dan zo lang tabren en perkrombat, hij begeven dat. Dat is niet christelijk, zo staat. Hij was aus dien ziel, en dat holen worden hij kaartje komen is, en kijk naar zijn goven.
En wat als hij sagt aan, woaren du nicht de Anerkennung geben des? Wo kannst du diese Weg abmuntern, dem Mann zu sein, wat Gott für erschaffen hat? En bara öven en leren en te respekten en wie hij is. Dat heeft meer te doen met een respekten en wie du bist, dan als hij zich dat verdiend heeft, aber als du gleich hij dat im Wert is. We doen nicht andere respekten wen, we geloven de hij zich dat verdient de ganze Sache. Maar anderen respekten en de recht behandelen en de Engels is dat woord honor geven. Zo citeert Menschen respect te wezen geven. Heeft maar te doen met wie we zijn. Met wo we anderen behandelen doen, zeg dat wo ons hart werkelijk leidet. Zeg dat wie we zijn. Met wo we anderen doen behandelen te de reden, bewijs wie dat wie we zijn. Dat heeft niets te doen met als de andere persoon zich dat verdiend heeft. Wanneer we allemaal leren dan de andere de zo, is zo, wie worden de respectvol er liefdelijk behandelen er te de reden, dan is dat niet den andere mens zijn trouble, zijn probleem, dat is een zijn zelfs. Dat wijst wo zindelijk einer en woont dat en wo zelfs ik weet moet zijn, einer andere behandelen dat, wo we Leute uns Fleisch in dieser Welt wollen deinen, steht Gott. Gott sagt so klar, wo wir sollen andere Menschen behandeln und die deinen mit respektvoll. Und wir sollen selbst Respekt haben. Nicht, wenn andere einem uitfliegen und dann sagen, ja, das stimmt, das ist so mit mir. No, das ist nicht, wie Gott sagt, wer wir sind. Oder wenn andere einem schlecht behandeln, dat es annehmend leben, ja, dann ist der Dame, das ist ihm drauf. Dat sich selbst bejammern und das ist Orrajcht. Wenn andere einem Orrajcht behandeln, dann habe ich schuldig, dat zu sein, nee, das ist Orrajcht. Und nicht das dann annehmen, dat mal so wenig wird als eine ist. Denkt an, Jesus ist für die sterben, hat sein Helde Blut uitgegoten für die. Wirklich, denkt doch mal über, wieviel Leib braucht dort, wenn ein Mensch wird sterben für einen? Gott hat so viel Leib für einen. Und er ist so gut, er ist kraftvoll. Er kann die halten mit alles, was die Haupt fehlt. So tun Prof, durch wem immer Mensch heu offens kann, Prof heu Interesse und Duld heran, wieder mit Wied, die schlecht behandeln, wat immer das ist. Daarop glauben, wat Gott sein dat in zijn woord, en nicht die lees wat so tun die Prof an te bilden. Glaub Gott in zijn woord, dass sein dat, dass het is. Lees de Schrift. Horch du nu. Wir haben alle einen Fund bei dieser Zeit. Wir können so leicht die Bibel ummerken und dort horchen. Du sind so viel, was die tun, lesen. Marakel Plottage, das ist eine früh on YouTube, was die Bibel der Plottage überlesen. Wunderschön. So viel wird, dass sie dass Menschen da auch horchen können. Besonders so, was die Trouble haben mit dem Lesen, vielleicht nicht, kann man wenn gelehrt haben zu lesen. Kann auch selbst vielleicht nicht lesen, aber dann kann das hier. Gott will, dass jeder Mensch soll sein Wort hören, horchen und lesen können. In Hosea 4, Vers 6 sagt Gott, mein Volk ist zu nichts geworden willst, die nicht belehrt sind. Du hast die Lehren nicht genug geachtet. Nu war ich die auch verachten. Und du warst nicht mehr mein Priester sein. Und willst du dienen Gott seine Gesetze verjeten hast, war ich deine Kinder auch verjeten. Mag diese Menschen, du hast diesen Glauben und so viel, die leben wirklich so. Ich will mich nicht uitleeren oder ich will nicht irgendwo lehren, wie es, dann war ich für mich verantwortlich sein. Das ist ein Leben von so tun selbst.
wie weten alle wat reich en wat onrecht is. Dat ons geboren, dat weet wie alle, God heeft ons im hart alle klaar gemerkt. Want wie in onze rechten dan sagen, hey, du machst dat nicht, en du darfst dat aber selbst, dann bist du schuldig. Wenn du mit deinen Rechten, darfst du dat ook erkennen, dat dat onrecht is, en aber du darfst dat. Mijn Volk ist zu nichts geworden. Gott sein Volk ist zu nichts geworden, willst du nicht belehrt sein, wenn du das nicht lehren, du das nicht Schrift nicht studieren, du das nicht dabei lesen, du das nicht dabei sehen, was Gott sagen wird. Das ist was Menschen zu nichts waren. Du hast die Lehren nicht genug geacht. Gott sagt, wir sollen uns lehren in Dinge. Wir sollen uns uitleeren in Dinge und was uns so fehlen wird für das Leben hier. Wir sollen lehren in der Schrift, und wer er ist und was er sagt. Das ist einfach, das, was die Deutsche haben, wie man nicht so in der Schrift lehren oder lesen, das dann wohl verdreht worden. Dort legen kann von so tun selbst. Den einzelnen Weg, wo einer wirklich Konkurrenz drin ist, wenn einer noch Gott in der Schrift lehren und lesen wird. In Matten andere sind dort lehren, dass die Mat sich zu viel in der Schrift lesen oder lehren, dann tun sie so tun halten. Sie kann nicht recht werden. Sonst nicht ein kleines bisschen christlich. Gott sagt so klar, du hast die Lehre nicht genug geacht. Nu wäakj die ook verachten und du wirst nicht mehr mein Priester sein. Und willst du dienen Gott seine Gesetze verjeten hast, wo kann wieder denken, wo wir sollen leben als Christus, wo wir sollen im Jas wohnen, wo wir sollen lehren, wo wir sollen leben, wo wir unseren Verstand, uns Kopf sollen ernähren, wenn wir keinmal down in das Leben gewollt lesen. Wo kann wir dort? Wer glaubt wieder, wir als Menschen besser weiten als Gott selbst? Hij sagt so klar, wir sollen sein Wort lesen, sein Wort studieren. Dat is wat ons fehlen dat, zijn leven het woord en zijn brood van dat leven het woord, de Bibel. Dat is wo wir als Christen onze kracht en macht herkrijgen durch den Heiligen Geist. De Bibel is een jesselje Buch, dat is levendig. Dat is niet een Buch zoals andere Bücher, dat is een wunderbare Buch, wat God gemerkt heeft, geschreven heeft durch 40 verschiedene Männer. Wat hij gebruikt heeft durch den Heiligen Geist, dat hij zegt, wat hij zou handschrijven. En zo als dat alle 100% toepassen deed, van eerste Mose ganz bij Offenbarung, dat je niet anders als dat God zelf heeft dat geschreven. Zo fijn als dat alle kracht toepassen deed, en dat redt van dezelfde Geschichte, van de Menschengeschichte, van de historie, en wo God de Welt maakt en wo hij dat angefangen hat, van Adam en Eva, van Moses, van Abraham, Jacob, Isaac, zijn kinderen, Joseph, al die ganz lang gaan, wo God dat heeft ervierd, alle beschreven, wo hij dat heeft zo omgebracht, dat de Gottloze omgebracht, dat hij zoekt, die zomen wordt ter Welt komen, durch Maria, Jezus Christus, God zelfs, wird geboren worden, dat hij kon ons Menschen raden. Dat leven is in het bloed. De wijn moest dat heilig bloed zijn, wat er moest vergoten worden, om ons als zinnige Menschen raden. Oh, hoeveel leuf braucht dat niet dat God zijn einstgeborenen Zoon wird ons handgeven für uns. Respekt ist, wo einer sich verholen dat, oder wo einer wirken dat, wird von der Hochachtung, der Betrachtung oder der schrecklichen Anerkennung verkämpft. Selbst wenn einer mit Respekt behandelt, dort kann nur ein Wohlgefallen dienen oder ein Gefallen ab andere. Respektvoll und lieftulich sein, der andere Menschen zu behandeln, dat redt nicht so viel von den Menschen, wo gut die sind. Dat redt von wer du bist. Und wo du das bewiesen, wer du wirklich bist. Dat hat nicht zu tun mit den anderen Menschen, hat zu tun mit dir selbst. Und als du Gott gehorsam bist, und wo er die berufen hat, nicht christliche Freude zu sein. Will die dien oomkje so an zu sein,
durch Gott seine Eeuwen. Vol den lief en alles wat wautemma du des, like bij du des tot, vom Hoaten als voor dem Harn Jesus Christus. Sehr vielmal Dankeschön, alle. Ik bid het als een zegen verdient, Gott zegen, but nächste Mal.